Radio Snaga naroda. Nesrećni sam od malena, od sve muke pesme pevam. Voleo bih majko mila da se ovo samo snevam, da se ovo samo snevam. Joj, 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 joj. Poštovani dragi slušalci, ja sam Mihajlo Medenica, vi slušate Snagu naroda. Pao je jer je padu bio sklon. Helikopterska elegija. Pravda jeste spora, ali je valjano glupa, pa nekako na šarm nadoknađuje taj manjak entuzijazma i poletnosti. Evo, čekali smo je 7 mjeseci da se oglasi po pitanju pada vojnog helikoptera i stradanju 7 ljudi i oglasila se ko Ekrem Jevrić kad drži slovo u parovima. A viđu bate, ja mislim da je helikopter pao jer nije mogao letet više. Sve što leti pada, jel da? Pa nije mogao i on do vijeka u vazduhu. Tako da ne bih ja za to okrivljivao nikog, jer svi su meni ovdje podjednako dragi, tako da zaista vjerujem da nije pao danas, pao bi jutra, ili another day, a i pilot je, bate, popio malo, a za volan se ne sjeda pijan. Da zaključim, nije su trebali letet, bre, nije čovjek ptica. Kad popiješ, pozoveš komšiju da te preveze ili ustaviš taksi, pa su vala tako morali i oni, bate. Otprilike ovako i glasi konačna istina o pogibi 7 duša, čije smrt ide na dušu Ikaru i Dedalu, dvojici budala koji su potpalili ljudski rod da se vine u visine. U odsustvu njih dvojice, za kojima je inače raspisana poternica, kažnjeno je 2 generala, drakonski. Godinu dana nenapredovanja u službi, uz opasku da će za to vrijeme sami morati da kuju kafu na poslu, neće smeti da trebaju kancelarijski materijal, a oduzeti su im i bus plus kartice, tako da će ih kontrola svako malo izbacivati iz autobusa zbog švercovanja uz opasku. Šta, kako da stignete na posao? Pa letite, gospodo, raširite krila i fiu. Šalu na stranu, ali ne može se drugačije osim šalom, jer su neljudi od slučaja napravili sprdnju sa srećnim krajem. Vodeći se Miljkovićevim stihom, pali smo, jer smo padu bili skloni. Gospodo, znamo da obraza nemate, ali zar ni grama savesti, ili barem primisli da noću valja spustiti glavu na jastuk, a onda san navuče togu i periku, lupi čekićima u sto i prozove okrivljene. Nisu to oni koje ste apostrofirali u sramnoj presudi, još sramnije razređujući kaznu. Svi da jesu, već bi besramni potpisnici presude, jer čemu pravda za mrtva usta kad se valja ne zamerati živima? Pa, verujte, časnije bi bilo da ste napisali jedini isključivi krivci su osobe koje su se nalazili u helikopteru, jer nisu mogli da se dogovore ko će da otvori pivo, a ko da pilotira i tras. Da ste se valjano, onako šmekerski narugali žrtvama, poštenije bi bilo, jer pravdu realno niko i nije očekivao, ali ne toliku nepravdu, jer i ona mora biti zasnovana na nekakvim činjenicama, a ne tek na nasušnoj potrebi da na ministarskim guzicama ostane što jasniji trag usano. Dakle, sami pali, sami se ubili, što pesma kaže, ali ima i ona čorbina. A kada padne noć, ja zovem u pomoć, jer kad tužilac, sudija i porota zasednu na jastuk, trag usana na plemenitim zadnjicama ne računa se kao svedok u vašu korist. Zapamtite, 7 ovaca da čovjek izgubi uprobi prstom na vuka, a ne 7 života pa da upre u nebo, sudbinu kletu i pivo koje su morali da otvaraju zubima, jer u helikopteru ko za baksuz nigde otvarača.